نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu umatud na isab kami maun pahadarat sing kamu kanap pangadyan. Namin sabarang abutan sin suara ini. Yatud na mo maun kanyo ingganap pangadyan bunga sin pag-iman. Aula-aula na tungod habunga sin pag-iman. Pamaugbog simbar iman usog. Iwan sinbar iman babae. Sambil nasadya pa hari kiamat. Mga kakasing sinallahu ta'ala in pangadyan na to, yatud na mo maun padarat sing kamu, ayat hasuratut tagabun, ayat ikahangpu tag-isa, iwan ayat hasuratul anfal, ayat hikakaknuman tagupat. Mga kakasing sinallahu ta'ala in pangadyan na to di ayat nasabot. Kakuyaran day nga Allah ta'ala hakabuhi iwan kakuyaran adlaw kana. Tumagawa busyra lil mu'minin. Kakuyaran habar iman sadya. In kakuyaran habar iman usog, iwan habar iman babae, dahil nga dunya, mara nila paadlaw kana. Adapun ni mga bukon bar iman, kuyag sadya kita, diungog iwan kaya na naman. Mga anak apo na mo, hatiranan, ipanghinduan na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan kita niyo makalamod. Ang mga sila piyakuyag sinallahu ta'ala hakamuhi
Aula-aula na kakuyaran kakal hadlaw kana. Mga anak ka po, dungugun na to impalman sintuhan na ayat. Wa man yu'min billah. Isiyu-siyu sadya. In bangsa babae, iwan bangsa usog. Nagparat saya sila harukun imanunum. Lagi in rukun iman unum iaamalan nila sa rum sa adlaw. Hakahalan masanyang, iwan hakahalan way nakasanyangan niya. Hakahalan kahalubiluhan, iban kahalan way kahalubiluhan. Parman sinallahu ta'ala, habihad tindagbus, yahdi kalbuhu. Tunjukan namu in atay niya yan. Pakarayawan din kamu, parman sintuhan. Panduan namu in pangatayan niya, patujuhun muna pakasabar. Mga anak po, hajaman na to ini makusugin fitna, makusugin musiba, makusugin bala, magkarunahan kita niyo tampan. Ada punin tampan karunahan na to, bukon din kato taniyo. Malarak da magkangida. Karawa sukatun natuin tampan biyayta sinallahu ta'ala kato tanim. Tiyo da hinangun na to. Pakugdanun na to sadyain pamarat saya na to hasalakan kawayaan sinallahu ta'ala. Ayaw sadya kita niyo magparat saya hasalakan kawayaan taniyo. Sabab kal na di kumugdan, ing kumugdan da, amura ing pag-iman, nakaamu hatiranan, iban hasalakan. Kabayaan si mahasut si mahatingi, amu in nagpara siya nabi iban rasul, magbayta kato taniw, amu yadto'y nakaram na to, amu yadto'y salakan, sin pakaniya daing kato taniw. Umbul hambuong kasabar. Pasabru jamin. In kasabar. Hikalingkat sin atay sin taupatuhan. Hikalingkat sin akal sin taupatuhan. Hikalingkat sin pikilan sin taupatuhan. Hikalingkat sin ginhawabaran niya patuhan. Aula-aula na hikalingkat sin amal niya pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hari siya rumaut dayaw hantara nevan sin pagkahiniya. Hari siya rumaut lingkat hantara nevan sin pagkahiniya. Sarawa inpuhungun niya rayaw, inpuhungun niya lingkat daing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya, tunyukan sinallahu ta'ala inatay niya, ilal hubbi wal iha. Madto pa magkasilasa, pagkasilasa magtaymangud. Pagkasilasa magtaymangud a pag-arama. Pagkasilasa magtaymangud ang kaina, ang kaama. Pagkasilasa maglanggong ang kahula. Tunyok kanin atay ni harap maddo. Hisin nagtunyok Allah subhanahu wa ta'ala. Maita siya tunyukan, maita siya piharap maddo. Sabab amalan niya insalakan hapag-iman kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, paharapon na to madto. In pamarat saya na to. Ayaw na to, sadya paharapon pakabayaan na to, subay harap parukun iman unum, parman sinallahu ta'ala,
Wa may yu'min billah. Hisiyu sadya inipon ko babae iban sinusog. Nagparat saya sila bunal. Yamalan nila. In rukun iman unum. Yahdi kalbun ilallah. Di mabutasin atay niya yan pakabuyaan sin Tuhan. Di tumaallukin atay niya yan pakita sin mata niya. Dawawa, tumaallukin atay niya hapiarat saya niya harukun iman unum. Saan yung mga tuwan? Na, number 1, harap pakasabar. Number 2, harap pa magkasi iwan maglasa. Biya sila sin magtay manghud hangka inaama. Biya sila sin magtay manghud hangka Tuhan. Biya sila sin magtay manghud hangka nabi. Biya sila sin magtay manghud hangka kiblat. Ingkatan yadto amod ting kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkagunahan na kita niyo mga anak kapong. Aula-aula na yari kita niyo huling zaman. Lagi-lagi kita na to na, kaya matahan na to na. Doom iwan adlaw, ing kasusahan sin tiap-tiap hula. Tiyo din kakuyaran, ing kakuyaran nila na sadya magkahi. In kakuyaran, kabayaan sin nagpapanjari kanila. Kaya tao nila patay Quran, sin amuin yad tuwing kagunahan, hakabuhi dahon sambil mapatay. Ini katu, tumaallo kinatay niya, papagtulong tabang. Ila taawon, magtulong tabangin atay, bukon magtulong tabangin suara, bukon magtulong tabangin patta, bukon magtulong tabang pangdungog, sarawa, magtulong tabang in atay, iwan atay, hapag butok kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa dya, yung mga bangsa muslimin, hakatilingkal sin dunya, nabutok sinatay nila, hapag tulong tabang kabayaan sin Allah ta'ala, diyahit na kanila'y mangi. Miuwa na rin kanila'y mangi. Iban miuwa na sila hamangi. Masub sila hamarayaw. Di sila lisuan hamarayaw. Sabab parman sin Allah ta'ala, innal lazina amanu wa amilus salihat. Kanat lahum jannatul firdausi nujula. Di mabutok. Manusia pagbutok kabayan si manusia. Majagjag da. Mapulak kanat da. Karawa apabila sila nabutok. Hangan magtulong tabang. In atay iban atay. Ta'liful qulub fima bainahum. Wa ittisalun billah. Nabutukin atay nila. Hakabayaan sin Allah Ta'ala. Ang panatimaallok pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila inhugot singgumi, sila imarayaw manusia di hababaw singgumi, janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, kanila mang nila sadya iyakab, in kabayaan sin Allah ta'ala, amunayin sa luhay-luhay, patsanyangun sin Tuhan hadunya iwan adlaw akhirat. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Paman simaha tinggi, anugaraan na mo sila kabuhi sa rayaw-rayaw. Nang kabuhi sa rayaw-rayaw, hantara sintuhan, iwan sinipon niya, way kahiluhalaan. Busura kakuyakan kata. In, hantara na to magkahi, kakuyakan adlaw ini pagkunsung kahiluhalaan na. Maita, aon piyuhong sinta upataw. Ang paintuhan, way puhungon niya, way kagunahan niya, haipon niya. Ipon niya, kita niyo imagguna kabaya patuham. Kita niyo imagguna hangin sintuhan. Kita niyo imagguna sindum sintuhan. Way rumdum na to,
way hangin na to, way langit na to, way lupa na to, way isda na to, ingkatan tanyaon, daing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak po. Magtulong tabangin atay, magbutukin pangatayan, bang mawihat tindagbus. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, wala najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Anugaraan na mo sila sing kabuhi di dunya. Bukon kabuhi kabayaan nila, sa kabuhi kabayaan sintuhan, bang mawihat tindagbus. Masanyang siya hakabuhi. Aula-aula na masanyang siya hakabayaan sintuhan. Puspuson na sintao, iningat nila, magpasanyang sintao hatao, apabila wala duning kabayaan sintuhan. Marayaw implano, maghinang man. Mangi na lason, lawingi niya. Mangita yadto. Sabab, impuntukan agarun niya, wala na iyakan. Insumunod mga tuwan. Hidayatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabat, katutog niya. Himinang sin kabayaan sin Tuhan. Di siya lisuan himinang sindakan sintuhan na pardo. Di siya lisuan himinang sindakan sintuhan na wajib. Maita, aun dirihilan, aun tutungbasan. Mga anak kapong, magkakunahan kita no tutungbasan. Magkakunahan kita no ririhilan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakabuhi, aula-aula hakamatay. Wallahu bikulli syai'in alim. Ibanin Allah Ta'ala. Doon hakatan unu-unu. Kaya sasakupan sin panghati niya. Ingkatan pakaradyaan napupusod sin panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan pakaradyaan na to dunya iwanadlaw akhirat. Kaya uunahan sin panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, bang nato iagad, in pangingat kabayaan sin Allah ta'ala, ummat ini in sarayaw-rayaw ring ummat na kauna. Puno pa yan mga anak po. Ya ayyuhan nabi. Kakuyagan na nabi, iban na ummat niya. Ya ayyuhan nabi, hasbukallah. Parman sin Allah Ta'ala, ya kau nabi pilihan. Gulalan bukon nga nin siyabot. Isiyo yan, hinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno yung paltawakan kaniya, iwan sin ummat niya. Kakuyakan. Kakuyakan dunya, iwan kakuyakan adlaw akhirat. Na imasahayatin ni kukan siya. Hindi masahayatin ni kukan siya sa aming baita sintao. Aming kita niya patta. Aming kita niya hantara niya sintao niya. Sakawa impatta niya. Hantara niya iwan sintuhan niya. In piyamatta niya. Pag-iman iwan panawid. Iwan pangakadasara sin Allah Ta'ala. Wala niya tuyusan. Imbar iman iusal niya. Ya ayyuhan nabi. Ya kau nabi pilihan. Hasbukallah. Kakuyakan kaymo. Maita. Iwan sin umat mo. Maita. Mamarahin na Tuhan. Into mawangkay mo. Iwan im makaingat kaymo. Ayaw na kao magpaingat sa kaiwanan. Ay na kao magpatawang hay siyo-siyo. Harap mo na sadya. Patuhan mo. Iwan sin umat mo.
Ay mo pangandulan ang kabuhi mo. Ay mo pangandulan ang kamatay mo. Bang bukunda tumaalok pakabayaan sintuhan. Hisuroy hi iblis in napso mo. Hisuroy hi iblis in syahwat mo. Wala pa tuan siusuroy hi iblis. Siuroy na sintag napso. Siuroy na sintag syahwat. Harap pa hikakangi kaniya hakabuhi iba nakaadlaw akhirat. Hasbukallah. Tupot na Tuhan yung pangandulan mo. Tupot na Tuhan yung pangandulan mo. Ikaw, iwan sinumat mo. Sabab tunggal da siya. In mananabang. Iwan tupon manabang. Hakabuhi, iwan nakamatay. Adapon ing kamu magkahi. Way. Di tupon. Bang wala dooning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, magsusungin pag-ambulda. Magsusungin pagigil, magsusungin pagjangki, may ta, wayroon mawaya, tiyo-tiyo, ing kawayaan matawod. Taniyo mga anak ka po. Hasbukallah, ikaw iwan simyagad kay mo. Wa manit tabaaka, iwan simyagad kay mo, minal mu'minin. Amin sa bunal-bunal, beriman. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Mag-usos kita niyo madto pa sa bunal-bunal pag-iman. Mag-usos kita niyo madto pa sa bunal-bunal hinang simbar iman. Sabab piya pagtikbi na sin saytanin o sin mga muslimin. Wala nila na kaya hatian sin nabagbag na. Biusulan na sila piya pagtakbi, piya pagtikbi. Duay ni usal. Pia pagtakbi, iwan pia pagtikbi, inu nila, sin syaitan, iblis, di kakitaan, iwan sin syaitan, manusia, kikita nila, sakawa, wala nila kaya sayuhan, nagtakbi na sila, iwan nagbinggid na sila. Nayad to, mga anak ka po. Ada po nimbar iman, di siya makaraos. Siya binatay niya, wala nabugto, ti mataalok patuhan. In, akal niya, wala nabugto, nagpipikila na kabayaan sintuhan. In, suara niya, damikyan, wala nabugto, halapal kabayaan sin Allahu Ta'ala. In, pito ang gawta baran niya, damikyan, wala nabugto, wala liyaul, wala hiyapus, wala lisuan, mag-anggaw ta hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, dumungog kita niyo hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisha radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallah bi sakhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Wa man iltamasa ridan nasi bi sakhtillah sakhitallahu alayhi wa askhata alayhi nas. Rawahu Ibn Hibban. Mga anak ka po, kakuyagan. Biyayta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Wang nato kakausan basahon innius sintaong way ramisan pahala. Masusapak kawang kau nakarungog sin against kayo mo. Basta na kau sing Quran iban sinadis. Pagbasa mo, nasususa kau, pag-uwos mo magbasa, naig na isusa mo. May tayo nabasa mo kakuyakan. Yari tuan, yung kakuyakan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man iltamasa ridallah, hisiusyun tau lawagun niya. Ini papalawag sintuhan kaniya. Bukon siya maglawag, sing kabayaan niya, iwan sing kabayaan sing pagkain niya. Man iltamasa ridallah, hisiusyun tau lawagun niya, ini papalawag sintuhan. Unin lawagun kabayaan sintuhan. Ridallah, kakuyakan niya.
Bukon mo lawagon, di mo kabakan. Sabab sadya yaon biya baita. Hiwal sadya kang. Hinang sadya kang. In magpabatok kay mo, Tuhan. In magparaan kay mo, Tuhan. Di kau makaparaan. Di dahil pagkay mo mapaparaan. Sa in magparaan kay mo, in magpatudyo kay mo, amura in nagdaak kay mo. Na, man iltama saridallah, hisyusin tao, liawag ng kakuyakan sintuhan, bisaktin nas, misan pa siya piagangkupan sintao, karugalan siya. Sakawa, inliag niya kabayaan sintuhan, inhinang niya kabayaan sintuhan, sa pag-angkupan siya sintao, kaastulan siya, radiyallahu anhu, kakuyakan da siya sintuhan. May wala siya miutas dengan pag-agi sintuhan. Wala siya miutas dengan pamarinta sintuhan. Wa ardaan hunnas. Amin tao imastul kaniya. Sa kunom sa kindahin taon. Kakausan da sintuhan palasahon kaniya. Mga anak ka po, magkakunahan na kita ni Usip Pakuyagin. Di mapakukiyag sintaon-taon. Sali-sali wain tao. Law mo kumuyag kawing kanya mataon. Di damang dihil. Aula-aula yari na kita, hapit na sa lago-lago, yung kabayaan sintao kanya, sadya isa-isaon niya, di narilanin anak niya, di narilanin kampung niya, di nilarilanin bagay niya, inhirihir niya sadya upamakunista, hunap sadya, iban sisik sadya. Ampen Allah Ta'ala, inhirihilkan niya, unod. Unod marayaw pa isang. Di magpangdihin Tuhan rejik. Sakawa, mataod na ini, makakawa, lawirang sin rejik. Sabab, buko nirihil sin Tuhan, di hirihil sin Tuhan, amot tuwing kawaon nila, imbar iman, madto sila paririhilan sin Allah Ta'ala. Na, uning kakuyakan sintuhan pag anong yan, hinanga indaakan tangkisi inliangan. Misan pa kau kiastulan na sintaong, sabab sindi na kau manglamud-lamud kanila, sininang nila, inlamuran mo sadya kabayaan sin Allah Ta'ala, habang mayan kau kakuyakan sintuhan, sakripisan ng katantan yan, kakausan da sintuhan, palasahon kay mo. Yan yung positive. In negative. Waman iltama saridan nas. Nabang inlawagon mo. Kakuyakan sintao naglawag. Iban sinlawag. Sagawa inlawag mo yan. Misan kakuyakan sintao katantan. Kakuyakan mo. Kakuyakan sin sila. Hamaksina, at pagkatantan. Bisaktillah, sagawa, kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhinang yan, sakitallahu alay. Misang kamu kiukan nakatantan, kaastulan da kamu sintuhan, pagmulkaan pa kamu sintuhan, karuwalan pa kamu sintuhan, malingog pa kamu hakabuhit niyo, malubo pa in martabat niyo, hapag kamanusia niyo, mapinda na kamu in darajat niyo, dengan manusia pa biyaita sin Allah Ta'ala sangingi. Tanyo mga tuan, askata alayhin nas, maastul pa kay mo Tuhan, amin long mo malasakay mo, paastulun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturun na to na, inji matuhamasa na to ini. Tanyo mga anak kapo. Na, amoy at timbay ta kato tanyo. Sin hadis sin Rasul,
sallallahu alaihi wasallam daing ha ina nato Aisha radhiyallahu an. Sikarwa hadis an Abi Sa'id radhiyallahu an marfu'a. Kuno yan. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min da'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhtillah. Sabda si Junjungan alaihi salatu wassalam, insalam malam mapag-iman, mana sinyakin di pag-iman. Insalam malam mapag-iman, amoy kumuyagi manusia, papagkahin niya manusia. Di niya kakuyagan ang kabayaan sintuhan kaniya. Sa ang kakuyagan niya, aming kita niya manusia, pagkahin niya. Kaya lupahan nila, in sila manusia, bukun manusia nagpapanjari kanila, Allahu subhanahu wa ta'ala. Tamo mga tuwan. Salam malam mapag-iman, kumuyagi manusia, sina manusia, sa kawa kaastulan nila hindi nga Tuhan. Tamo mga anak po, nayadtin hadis. Mas sakitan ni wasihat. Wasihat sing guru pamurid. Wasihat sin ama paanak. Wasihat sin nakura para ayat. Magkagunahan kita ni masa na ito ini. Bukun guru sadyay magwasihat. Huway magwasihatin ama. Magwasihatin nakura. Nakura akatiluagan. Nakura halong sinupis. Nakura akatan pakaradyaan. Magkagunahan na kita ni ubihaon. Magdubol tayo magpatumtum pakaniya. Wala nalilingugin hula biya silingug. Hamasa na ito ini. Way kaya pipit na hanim manusia, biya simpit na masa na to ini. Way kaya babalaan, manusia, biya sim masa na to ini. Puno yan tuanin wasihad. Ya ibadi, Rabbaitukum fi ni'mati. Ya kau ipon ko. Ipon ko. Ipat takaw. Yanugharaan takaw rijiki. Way rijiki niyo magkahi. Di ka mo maingat maghinang nikmat. Di ka mo maingat maghinang rijiki. Biyuhi takawrunhan. Wa taraktum taati wa ibadati. Sakali nagkasaddapan na kausin nikmat, malimu, maasin, masarap, yung katantanyaon, nagkasaddapan na kaurum adlang, haigab dagat, halawm dagat, hataas langit, hataas buod, hagin lupaan, nagkasaddapan na kau, sim mga nikmat na sabot yan, wataraktum, tinggalan niyo yung pagtaat patuhan, iban, pag-ibadat patuhan. Sin amuyad to impyag papanjarihan ka to tanyo, magadha pamarinta sin Tuhan. Impamarinta sin Tuhan, bukon kita ni piso ko. Bukon pamiso ko. Bukon tiniturin pamarinta sin Tuhan. Pamarinta magkasila siya. Pamarinta magulong. Pamarinta magtulong tabang. Imbuhi, iwan simbuhi. Impatay, iwan simpatay. In naghambuok, iwan sin naghambuok. Iwan sin naglalayo. Ya ibadi, takfiru minal khataya wal junub. Sutsihan niyo, lanuin niyo, inhula niyo, iban sinbaran niyo, daing harusa. Lanuin niyo, ingumin niyo, simpaghiluhala. Ay niyo paghiluhala, ingumin niyo. Ubus na kaya butangan sin Tuhan sin syara. Sagawa, tahiru minal khataya wa junub.
Pangayo kamo kaampunan papagkahining. Pag maapi kamo. Iwan pangayo kamo kaampunan patuhan niyo. Intuhan bang ampunon sa inta ubukon. Dahil nga sa babyan, maghukom hadlaw ka na kana. Inallahu ta'ala, bayang ulungon, bayang ampunon. Sa inta o hadlaw susungon na kitalong na maghukom. Maagad yad to, maagad. Na, mga tuhan, ipagwasiyat na to, di ilan pa kita niyo sintuhan wakto, magmaap niya api kita niyo, magkasila sa kita niyo, iwan mangayo kita niyo kaampunan, sumanggup kita niyo pa Allah Ta'ala. Ya ibadi, kupu aydiyakum anil mazalim. Ya kau ipon sintuhan. Pupuain do alimamu. Pupuain do alimamu. Ay mo pahiwala. Manglaug hatao. Buko saan tawing kialaugan, baran mo, inlaugan mo. Nyawalihan mo, inlaugan mo. Jasad mo, inlaugan mo. Akal mo, inliubo mo. Family mo innalungsad. Waliyadudillah. Kupu aydiyakum anil mazalim. Ay kamu manglaog. Ay kamu maglaog. Yahudi wan Nasara ay manglalaog. In kamu ayaw. Wabutunakum anil haram. Iban pupuan niyo tiyan niyo. Ay niyo palabayaring hagunggungan di nga simud niyo pagunggungan niyo rumagpakpatian niyo in haram pagkauniban haram paginom. Pagwasihat yan mga tuan, sunog halawm sintian. Bukon sunog halawm katian. Bukon sunog halawm sinsiti. Bukon sunog niyo takimbud. Sunog halawm sintian. Apabila kimaun sin haram, apabila minum sin haram. Wa kupu purujakum anid jina. Pupuan niyo in aurat niyo ring parakala jina. Amo na in humbul hambuok. Musibah hababaw singgumin parakala jina. Dahil nga sabab yan, in lasakato sinallahu ta'ala, piatapuk kita niyo, pihali kita niyo. Paparakala, mangdahi paparakala, jina. Kupu, purujakum. Istapa niyo. Kakausan mga anak ka po, istapon. Bang nato akaruning kabayaan sintuhan. Hindi da maka-istap, di makaya nila istapon. Bangsa Yahudi, iban bangsa Nasara. Dahil nga sabab yan sila nagbubuad-buad. Dumiban sinadlaw, nagbubuad-buad sila, haparakala jina. Imbar iman, aun, hindo kanila sintuhan nila. Nabangyad to nila agaron, pupuon nila, in sila taumarayaw ring adunya, sambil paadlaw akhirat. Wa kupu a'malakum anirriya. Iman, pupuan niyo hinang niyo. Ay niyo lamuri in ibadat niyo sinriya. Ay niyo lamuri in uno-uno ibadat niyo. Tudyo patuhan. Iban tudyo papagkahin niyo. Sin pagpakita-kita sindayaw. Sin pagparungog-dungog sindayaw. Ako sa inim marayaw. Daing ka niyo. Ayaw maghinang na sadya kita niyo. Aun na nagsusulat kato taniyo, aun na nagkikita sininang taniyo, dahil Allah Ta'ala, intungod pamano siya, istapon na to imbihad to ragbus, namuad to mga anak ka po, inday nga mga wasihat, piagwasihat singuro pamurid, piagwasihat sinama pa anak, piagwasihat sinakura para ayat, piagwasihat sin bagay pabagay, bang kagunahan hamasayad to, lawi in pagguna na to hamasay ni. Na patubtubon na mo dito, salam ka sila sa namo, ang mga anak kapatiranan,
bangmayan kita niyo magunay-unay hakabayaan sin Allahu Ta'ala, uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, butukon na to, pakabayaan sin Allahu Ta'ala, pataallukon na to, pakabayaan sin Tuhan, ayaw na to na pataallukon, pakabayaan na to, iban pakabayaan nila, di dahi kapaglaki, ini kapaglaki, amura, hindi kita niyo mabutas, dahi nga kabayaan sin Allahu Ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله